Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang ni mari kubur mak dan ayah sudah pergi ke rahmatullah ta'ala. Rahmatullah. Assalamualaikum ya ahli kubur, inna insya'allahu la muhtadun. Masalah video saya ambil. Tak mari cari kubur tak jumpa lah. Subhanallah. Subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Mana kubur mak kita ni, lama tak mari tak